Nkatho Shimona Jeff agitumana ntubo ripoti yo kongera kuni ati mithangiko nitite na mbere na gukujirwa ni akariba ntere cia Igembe North na bobo ni nyuma ya ntukwa Kathumba kwithira bakithukirone maitha kagita na kara ng'ombe ciao cita na mbere na kuiwa na kinya antu gwita na mbere na kuragwa ni untu butumite MCA wa ntere cia amwathi jikena tathuranira mutungi gochumeria na kuga ati kinya nyuma ya bota atongere gucemania na MCA sebantere cia Samburu mucemano jara twarejo kwarithia mantu jegie uria ng'ombe ire cia intere cia Igembe cigacokwa munkera nandi ng'ombe ici itithiritwe cigicokwa nera nandi MCA mutungi nkuruki ethiritwe akiromba mabitha bakore gutigira niba kuthithia operation kana musako nikenda akariba Igembe batekethira bagikaraga na ugwa na ironda bira bethirite bagikurukira na byukumania na maitha baba bita na mbere na kuora mukiri wa Nkonja na Rugono Rugu. As the area MCA wa Mwathi wondi kura kuna a lot of victims. Kwa kuna victims 85% kan kuwa ora ne MCA siba kuma Samburu kina Rebecca kina Kevin Olentemana ora bawere bachokia ng'ombe cietu thirikari batachokia operation iendelee non tutomba kuthania mwananchi non tore mwananchi ero no kandio na security kezo kore ochokyo kwa weya enforce it. Ni MCA wa Mwathi nwethuranira mutungi aretete na mbere na kuwate antu bawe ba Mwathi no kabetete na mbere kuthringika nontu bawaga gibokaria na kuyirwa ndethi cia inyakiwa nyuma ya MCA Basamburu komba kwetha bakiwa ng'ombe ikethira ciecokwa ontu bo butakarika na thirikari no kekiri na no kabatora kuromba operation na ende no kantu bakuringika ontuko kwa ntuko kiwa monkathai bopera bakwenda ni operation yombe kwethira kithithika kontuko na teakari batora kuringe kaita kweita nkuria thirikari bweterete mwanka president tokuwa tuthira Igembe North weterete tuzikantu twaya wa support ere thirikari bwa gazantu batano bakwa milioni neto family manelelele taitumu mbere ni kukarande bwarie no mwire uteanjende ngeto kwenda ni ya security na turenda batwe nontu last year when His Excellency and Deputy President Kithure Kindiki Wasani dira kintroketi ya interior ni kwari kwe kubanganwa njira ya kwithwa twina operation na Samburu na under the capacity ya MCA sibara na boba umete Samburu ba pulenji kezirikari bara wani bakwenda bongwa mbere security ya muchako kana operation yendelea ko nantu ba umia saindi bara wa bacho bakara ni nantu bo kenda ndingombira chionde na mburi nebira chionde chirikite ukumana nanje mulima bendera na Samburu beta mulima bendera bakombo chokia thirikari batachokia operation iendelee riu no weta bawatanirite na ngavana Mutumantu Ethinge bakomba kwithia bakirima barabara muno icendwanda iji iri njira imwe ya kuongela ukaria ntere iji no tukwina security rundi ikumira kome kambisabu ya Anjaruine tuwansi Makinya ya turira barabara ya Isiolo Mondokas Highway ndamwira eu nenko request na eu ntete ko inya kana mbino nto bira tokuwa kezirikari ka tokuwa tokawatanira ni bonto kwa His Excellency nto barabara security tampa na yu menge barenta yena mwanga mbere hata mwanga kongoka mpio ni toranirie njirenge kuma wisara venance the security mikokona sionde Report na Meru TV kuma Mwathi Igembe North beta mukiri Nkonja.